ام بحثنا سر زمان سكني ام سر زمان سكني سر ناسنامه فا وانا حميد بخير هاتم سر وجابي ما هاتم نشد ام إيرو جبونا مسألة پروردهيا بزمان دایی که خبر بدن دوی داری کن بودن جبر بر انسان ام عبد خودین ام دخوازن جیانه که برومت بسر عدالت بشین ام في خبات وكي یک وظیفه ببینن سرمنه خود دورا درک انسان ده هبت زمان هي زمان الروح انسانی ده هاتیه نقش کردن مقصد ما ایرو جبه کمجوین و پانله اوه کو حافظه زندی بگیرن دورا زمان دمار حیاتی ناسنامه جواکن کو زمان قوان داده کن محکومن کو حافظه و ناسنامه و روح قوان داده کن من دخواست اجی آیت خود قرآن پیروز و آیات تکرار بکن لبدیش بلکو سیدای من او آیات خواند من تکرار کرم ادی از درباس بکم دورا اف آیت هنه به اشکره و زلالی جمرد بیجن زمان دلیل و آیت حیین و قدرت خودینه رنگ نوسیده چیتگیه بلکه حکمت الهینه جدایی رنگ و زمانا نه تهدید وسیله رحمت زمان نعمت هری زیده تره که خود تعالی دای انسانی تشتی که انسان حیوان جدا دکه عاقل هشو و افاده کرنه که اوجی انجل به زمان ممکنه جبر بیه که زمان دایی که نه تنی وسیله آخافتنه زمان دایی که ناسنامه زمان دایی که پیر و حافظه انسانیه زمان دایی که چاند و فرهنگه زمان دایی که پاراستنا باوری و نقل کرنا نرخ انسانی دنابرا نفشانده جبر بیه که ام بدنگه که بلند و اشکره بجن پرورده و زمان دایی که حق و موافقی هم انسانیه و هم اسلامیه پرورده و زمان دایی که وقتی که دبیجن جهت قطاندن چناکه برعکسی و یکیتی خورد دکه ضعیفی چناکه قوالتر دکه جواک پارچه ناکه آعیدیت مشترک بهستر دکه تحریکه چناکه امنیت زیده تر دکه ناسکرین حق زمان دایی که ناسکرین حیینه قبول کردن حق زمان دایی که تأسیس کردن عدالته اف آخو ولا به 100 سال تجربه جیان هرپش از زمان و چاند جدا هلگردی و دناف خدا پاراستنه یکیتیا جواکه نبه تکتیب کرنه لی ناس کردن جداهیان و احترام هودو بکته و خورد دبه دوی پولیتیکای پرورده وان حقیقت گیروتی و جواکی مهم ببینه و دبوری وان تر بگره جبر بیه که سینوردار کردن موافق زمانی احلال کردن حق و حقوق انسانی و ده همان دمیده ظلم اشکره اگر ایرو ام هیچ مجبور دمینیم بحثا وان حقان بکن براستی ابجبومه عیب و بنام انسانیت شرمک مازنه لی مقابل ماده 42 آنایاسه یا دستور بنگهین لی پیشتری وی ماف فطری آستنگی در دخل چه دیگه راکرین به آستنگی وظیفه همون سیاست مدار صمیمی و وظیفه مروفاهیه در شرط نورمال قدوه ایرو ما بحثا گلو چاو همه زمان خواه پیشبتر ببین ادبیات خواه همه چاو خوردتر بکن زاروکین خواه همه چاو و کسایت پرزمان زانه و حشمن خوش اخلاق مازم بکن چاند و فرهنگ خواه دیروتی
چاوە تەبدیلی دەوڵەمەندیەک هەڵپار بکن لێ مەخابن ئەم هێژی حەقێ هەیینا زمان نقاش دکن وەکە هدا پار هەلوەستا مە زەلالە زمان ئایەتێن خودێنە زمانê dayîkê heqekî ku bi xwedêdanê re Xwedê Teala daye însanî di perwerdehiyê de zimanê dayîkê pîvan û mehenga edaletê ye ji bo dewleta derdê me ne tevlî hevkirin û cedel e derdê me avakirin e mücadela me ne şer û pevçûn e teslîmkirina heq û hiqûqî ye rêya me rêyek müsbet یا چیکرین و راستیه افتخار ملت ما و عالم اسلام استاد بدیع الزمان سعید کردی ده پروژه مدرسه الزهرا ده فرمولاسیون خیا ویزیونر و کی پسوله یک ریبر جمره نشان ده لیسان عربی واجبه کردی جائزه ترکی لازمه اف حوسنگی سیلین پروردهی پرزمانی و کی پروژه کی مدنیت در دخل پیش اگر ایرو پرورده به زمان دایی که دستاتویه که درسا بجارته و ده هفته ده وکی 2 ساعت سینوردار کلیه به گمان افتماسیه که مزنو و همتک جدیه دیگر بیشی ام به اشکرت بیشی چون ام به امکانه پچوک ببینین یا جی پچوک بگیرن حتی دست ما به ام جبه استفاده بکن ام بکار بینین اگر ام وگین زاروکان لی خالی درکبن بی حق هنه خالی درکبن اگر ام زاروک که تشویقی درس بجارته زمان دایی که بکن اگر وگی جواب ام به حشمندی نزیکی به مسئله ببن اوه چاقه راستی به هنگی درکبه ارته ام باور تو دم راستی درکبه میدانه و چارسریه جی بخواره بینه جبر بیه که ام جبه دلیل بانگی حمید و بابا ولیه زاروک آب دکن به تقص به درس بجارته ده جبو زاروک نفر هم درس زمان دایی که هم جی درس باوری آوا تمثیل دکن به بجیرن و ترجیح بکن اف درس هنه جبو کردان درس کرمانجی یک زازاکی زمان زازاکی یک عرب عربیه و درس قرآن پیروز حیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام و زانست اولینه اف نه تنه ترجیح فردیه اف مسئولیت جواکیه اف حلوستک اخلاقیه اف خواهی درکتنا و پیش روژا خواهی لورا زمان دایی که تأمینات و دنگ هینه زمان دایی که نشان خواهی درکتنا و نرخ انسانیتیه ام باور بکن که عدالت وره آواکرین براتی و خورتر ببر اگر حق به تسلیم کرن یکی تیوه مظلوم ببر اگر زمان آزاد ببر و ملت نفس بستینه ام وکه هدا بار لسر خطا کو رومتیا انسان و عدالت اسلام اساس بگیرن و لهمبلی هر نوع انکار و آسیمیلاسیون را دوسته و از بطیبتی دخوازم بدنگه که بلند و افاده بکن هدف و آرمانجا پارتیا دوزا آزاد بدا پاره اوکو لسر بنگها عدالته ولا تکو نظامک حر و عادل ور آوا کرن کو د مرکز آوه ده انسان و نرخ انسانیت سرکده ده همین آسنامه اتنیکی و باوری به قانون ور ناس کرن پاراستنا دین، جان، مال، عقل و نسل به تأمین کرن سردستی حقوق و عدالت جبو هر کسی تام و به که ماسی به تأسیس کرنه هیوی و تمنیه ما جراب به مهوه کو ما بکه جوان کسی کو حقیه لسر بیادی کرنو لهمبری ظلمین را دوستن و شاهدیه عدالت بکن امسش منی درس کنکی کم حیاتامه به سال 2012 و 13 جور تاوقون وجدی سه دست بکر وقتا وانا دست بکر جوانی orta 11 و 15 وش 15 به درباس ایجادی سدرن اف درسا و سشملی هان د معنویات آمد توبرن تحریبات مزناکی
Yani civane güve çave 12-13 sali bu. Va 12-13 sal jiter basın. Ana amre wan 26 و 30 arasıye. Evletlerin eva güjet ve zebuşağı. Jibberko ahlak, o kültür, o din, o zaman, o teknoloji evet hayat edin. Abi beş temel din, kültür, ahlak bilgisi. Vana vek şugle belki vera hanka sipariş da o kısın hemdere eğitim sistemine bedeste hanka sipariş akılır. Elbette tüccar fayda vakta marul beyce kitabı orta okura محكي araştırma ve fikir az bu uzman acil hakki iştahlayım. Lisede temel dersi. Temel yani ana dersi. Din, kültür, ahlak bilgisi evena temel. Vek dersi edin, vek fenni, vek matematiki gerek beydidir. Ama vek canla kanuna, dedi bu kararadır, dedi ana kanun tişkil beyci işe fıkra ve şahrevi. Dedi işe döndüre verir. Döndüre din, kültür, ahlaktır. Dedi din, ahlak ve değerler. Binerim. Vena çıkastış ki muhime, vena gibi seçmeli. Yani ev zaroke 11 sali ve ev şbar vena ba'acibine. Ev na acibine ve her mali, dev bade bir nabina wan şibir ve jir vena Allah tuşboku şbardeke ve mesleki, her şbar matematiki, her şbar feni, her biyoloji, her yekte ev cuvan çavarmış maneviyatı dur dikero. Adı büdüde Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ana yasa dinlemeyi. Yerini seçmeli. Ey İmam Hatib'a hariç, devan cehilin de işakiri seçmeli. Adem, bedole hayata Peygamberine aleyhissalatu vesselam evci seçmeliye. Vakta bu ev zarok, ev talebe, şuvar ba'cibine ve malum ve bideyi ve uygulamış bükür. Adem, temel dini bilgiler, temel dini nabeyi o gerek avzar uçlar vakta ve esbaz mesele dersi bu kıyım ve bide yana nabi yani teşkil bu temel bedûde hukuk adalet düşünme eğitimi yani tefekkürü o bilişim cep teknoloji arayı ana telefonu desteği benden öte iştahlarım kendi hayatım ve kendi merkezim ve teşkil nama eğitimi hündüre bana tamamen maneviyatı dur kendine. İro gelen kederi والولايات مجي وتمام الدولة مجي هر جريان بكل جبه خوشاوي من هم تبينن وابو تشنا نورمالleştirmiş بكل بما رو در مصنابه كل بازار مملكتين والقزي وقزم تبا ونهده قزي بنيدن ويا قومه بالدارا بالكبرى بالجنحة بالسلاحة بريداري مش در مصنابه فانتشتغلوا بريتنا وشما yani toplum ameş maneviyat edilirken ev kuşağı bu ana kat dedik umudu heviya mekişayı veya durum geleki vahime çar ilkokul, orta okul lise devlet amel, milli eğitim amel, hükümet amel vena zaruridir. Çema xwendin ferz insanları din emedin ev Rabbime avul eqra'yı buxi mesajı avul xwendin baş gerek maruf cehennemi bukhine ama vakta hındırı ve xwendineydi dineme ahlakeme dedi bir şekli gidici be adab-ı muaşerat ve maneviyat bu bana tebe ve derse nebine şıkkas ba'al fenni ve her ama testat çözmüş ki maalesef İrol kesi kodar nakin ve venadırı durum iknabaş İnşallah ve durumani hükümet amel milli eğitimi و تماما سیاسی پارتی میں نہیں ہے چونکہ میرا انسان علاقہ ہے کہ بیا نہ کرا ہوا خدا پالی نہ اما پارتی نہ تماما مملکت میں تماما انسانیتی دین و اخلاق gerek temela dersedir ne seçmelidir temel İro bu vakta ne temel mi em juvan insan evveli gobuğinin az ne go kişi toptan dikma hendik şey şüphelko aile devbade wan hassas maneviyat var ev dumale tamam dikene ama xwendina awd de qamusal alani de mektebadı ve de vazife ser devlet ameli ser eğitim ameli gudwe de boşluk biminin devbatten eşini kare teşkil ki
devbale gel ki hassas ve o da jwan razı dizaro ke wan tek tu cinabe vakta prani bere wanci ki de bere hendik ki çıkar maneviyat bedel insana bere 60 sali Osmanlı İmparatorluğu hüküm ki دوی حکومتاریا ویده جبو کو تملی درس وید مدرسه دین دادم اخلاق درسی دادم 55 سال وینی کتر باسوی بقص کو بحسکرین و عدالت دین اسلام و اخلاق دولت و toplum و هاتن حکومتاریا و قبول کرده به شیر و به کشتن و توپا و قصنه بویه پشتی وی معنویات و اخلاق هر بو حياتها بدل كان ام زعيم بوم 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 ام عندنا شعري معلوم وين تمام حزونه اي تما معنوي اخلاقي انت تكي الزمان دايك هذا تمام شو زمان هي رب العالم الشيخ ماكو سيداي ماكو وين انا على ازناك مش بوانغو وانا شرط اما اي تنكي اخلاق معنويات كيماني تهل ويدن سقط بينه والسقط ماجي toplum beni fabide ciki gene ki baş. Kuşaklar arası yabancılaşmada dil faktörü. Aynı zaman diliminde yaşanmış ve benzer toplumsal olaylara tanık olmuş, zihinsel ve duygusal olarak aynı dönem etkilerini ve özelliklerini sergileyen bireylerin oluşturduğu grup kuşak olarak anılmaktadır. Uşaklar benzer dönem olaylarına maruz kalmış ve bunun etkilerini taşıyan grupları ifade eder. Bu doğrultuda önemli tarihsel dönemlere tanık edenlerin oluşturdukları gruplar şunlardır. Gelenekselci kuşak 1925-1945, bebek patlaması kuşağı 1946 1964, X kuşağı 1965-1980, Y kuşağı ya da milenyum kuşağı 1981-1996, Z kuşağı 1997-2010, Alfa kuşağı ya da dijital kuşak 2010 ve günümüze kadar kuşakları ifade eder. Her kuşak kendi döneminde farklı ticari, ekonomik, teknolojik, siyasal ve sosyal gelişmelerden etkilenir. Dilin asıl amacı nedir? Dilin görevi, birlikte yaşayabilmenin ön koşulu olarak bildirme ve haberleşmeyi sağlamaktır. Bir topluluğu toplum olarak sayabilmek için aralarında bu karşılıklı bildirme olması zorunludur. Bu bağlamda dil, bir milletin adeta ruhunu oluşturmakta, ruhu da bir anlamda dilini ortaya koymaktadır. İletişimin, barışın, huzurun, sükunun, başın selamete ermesinin insanın ağzından çıkan sözlerle bir alakası vardır. Prusyalı botanik coğrafyacı Hamber, dil olmadan zihinsel aktivitenin olamayacağını, insanın sosyalleşmesinin de gerçekleşmeyeceğini belirtir. Avustralya doğumlu filozof, matematikçi Van Genstein şöyle der: dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Dil hem düşüncenin doğru kurgulanmasını hem de oluşturulan fikrin doğru ifade edilmesine eşlik eder. İnsanın kendi doğa ve toplumun duyduğu aidiyet duygusunun kaybolması sonucu yabancılaşma meydana gelmektedir. Kendi geçmişiyle bağı kopan insanlar özgüvenlerini yitirip başkalarını taklit etmeye başlar. Bu durum kuşaklar arası iletişimi zorlaştırmaktadır. Sonucunda kuşaklar arası çatışmayı beraberinde getirerek toplumsal huzuru da bozmaktadır. Dil sadece bunun sözcüklerden ibaret değildir. Gönül ve duygu dünyasının harekete geçiren sözler yankı yapar, etki oluşturur.
ötesinde söz bırakmamak anlamında Yunus Emre'den bir beyit aktarıyorum. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Atalarımız şöyle demişlerdir. Üslubu beyan ayniyle insan. Yani konuşma üslubu kişinin kendisini yansıtır. Nitekim Mevlana aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Bir başka sözünde insanlar kıyafetleriyle karşılanır, konuşmalarıyla ağırlanır, ahlaklarıyla uğurlanır. Ana diliyle konuşan insan kendisini ifade etmenin yanı sıra meramını muhatabına ulaştırmada kalbi bir mutmainlik yaşar. Bu nedenle ben de diyorum ki zamane daiki Allah hayal. Hem Dicle'yi, hem Nil'i, hem Fırat'ı.